Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko. Diya ko na madaeran na'y purisa sa let ang barukong ko. Amang lemes manggudas tu'y biyag ko. Awanen day di ayat anang balud na iruta kawar ni ayat. Kasman biyag ko pas dirag saken na samit abalikas. Namati aken ka tanatalged tuy pusok ken rikna. Ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagpiaran. Awan ser-serbina di ayat ngay nakimparik na tain nak tinagibi titaleken namnama nagsulbud nagbunga dagidi nga arapaap nga inta minuli titariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag di naglabas naikupi na nakalmanta naputar akanta kasorbi sa mang pasantak tinakil tay ngayak. Jak ninamnama akas to'y iinten wakalak ama. Inyawot ko to'y ayat ngem paiti ingka insupapak kasano akpay itan imbatim tuy pusok ken rikna. Naglakan impaay mo nga panusa. Awan ser-serbina tiayat ngay nakimparik na nga inak tinagibi titaleken namnama nagsulbud nagbunga dagidi nga arapaap nga inta minuli tikariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas naikupine nakalmanta naputar akanta kasorbi sa mang pasantak di nakiltay ngayak. No siyak tutay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas naikupine
nakalmanta, naputar akanta, kasarbis sa mang pasantak, dinakil tayong ayat. No syakto tay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiag di naglabas, naikupin nakalmanta, naputar akanta, kasarbis sa mang pasantak, dinakil tayong ayat.